U Srbiji je ove godine završni ispit polagalo oko 64.500 učenika 8. razreda. Rezultati male mature ponovo otvaraju pitanja o znanju osnovaca i kvalitetu njihovog obrazovanja. Naime, prema izveštaju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u više od 60% okruga učenici su imali ispod prosečne rezultate na sva 3 testa i to u godini u kojoj je svaki 8. đak nosilac Vukove diplome. Prosečni rezultati se kreću od 11 do 14 poena, dok su učenici najlošije uradili test iz srpskog jezika i književnosti. O tome šta ovi rezultati zaista govore, da li imamo realnu sliku znanja i kako tumačiti velike regionalne razlike, razgovaramo sa Milanom Gromovićem, zamenikom direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta, vaspitanja i obrazovanja. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Dobro jutro. I kada govorimo o ovoj analizi, odnosno izveštaju Zavoda, više od 60% okruga ima ispod prosečne rezultate na sva 3 testa. Da li je to iz ugla Zavoda signal za zabrinutost ili nastavak već poznatog trenda? Šta govore prethodni izveštaj? U pravu ste i u jednom i u drugom pogledu, tako da rezultati u ovom kvantitativnom smislu govore na neki način o tom nivou obrazovanja naših osmaka, odnosno učenika završnih razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ali sa druge strane i ova kvalitativna strana nam je jako važna, odnosno izdiferenciranost samih rezultata. Dakle, sam izveštaj godišnji koji je deo naših celogodišnjih aktivnosti u vezi sa završnim ispitom govori u stvari o samom kretanju obrazovnog procesa i izazovima našeg obrazovnog sistema. Završni ispit tradicionalno se održava u junu svake godine i pre toga je i probni završni ispit, tako da postoji određena dinamika i pripremne nastave u svim školama, tako da je to na neki način već dobro poznato. Dobro, to je dobro poznato, to je svake godine tako, ali to je višegodišnji trend bez vidljivog napretka. Zašto se ove rezultati ne pomeraju najbolje uprkos reformama u obrazovanju? To je pitanje svih pitanja, ali evo ovako, samo pomeranje rezultata u kvantitativnom smislu nije veliko. Dakle, u pitanju su nekad samo decimale ili jako mali procenti, ali kada pogledamo standardizaciju testa, odnosno osnovni, srednji i napredni nivo, tu vidimo određene razlike i određena pomeranja. Ono što je najveći izazov obrazovnih sistema u Evropi, da kažemo i u svetu, to jeste sama čitalačka pismenost, razumevanje pročitanog i to je jedan od najvećih problema zapravo. Kriza čitanja, da tako kažemo, i u susretu sa tekstom učenici često ili odustanu ili nedovoljno razumeju pitanje ili ga prebrzo urade. Hajde da krenemo od tog možda najvećeg problema koji se odražava na sva 3 testa. Šta je u stvari jako važno iz ovog godišnjeg izveštaja, da li ovog nacionalnog ili na nekom nižem nivou, na nivou škola, šta je važno da se zapravo preduzme već sada kada je pripremna nastava u povoju, a u drugom polugodištu ona je u punom zamahu kada izađu zbirke zadataka, planiramo i zbirke testova da objavimo ove godine. Najvažnije je u stvari to da na osnovu ovog godišnjeg izveštaja nastavnik već može da vidi na nivou svoje škole, a i na nacionalnom nivou da prosto uporedi konkretnu oblast, konkretan standard obrazovnog postignuća, odnosno nivo samog zadatka, kojom može kasnije da se bavi na pripremnoj nastavi prioritetnije, odnosno više. Tako da ovi izveštaji su jako, sa jedne strane, administrativni, suvoparni u tom pogledu statistički, ali kada pogledamo njihov kvalitativni deo, mi u stvari možemo jasno da vidimo odnos. Dobro, ali ima preciznih podataka o tome koliko je učenika rešilo zadatke sa sva 3 testa? Ima preciznih podataka. Postoji više različitih i dokumenta i izveštaja na sajtu Zavoda za vrednovanje. Različiti su zavisno od same naučne oblasti. Kada uzmemo recimo srpski jezik i književnost, u svojoj najavi ste napomenuli, dakle 11,59 je u stvari... Dakle, možemo kažem da su oni vrlo precizni. Najniži rezultat zapravo u tom procentualnom smislu, ali kada pogledate po samom standardu, dakle po okruzima i još niže po samim školama, vi možete vidjeti konkretno koji zadatak, koja oblast, da li je to čitalačka pismenost, funkcionalna pismo, gramatika,
na primjer za srpski jezik, ili ne znam, neko pitanje iz matematike, konkretno geometrija, recimo primjera radi, vi možete da vidite tačno u kojem okrugu, u kojoj oblasti je najveći problem. Tako da teško je generalizovati ove podatke. Taj kvalitativni deo nam je jako važniji, tako da i sami nastavnici u pripremnoj nastavi, direktori u organizaciji pripremne nastave u drugom polugodištu će moći na osnovu ovog izveštaja da se bolje organizuju. Tako da to su neke vrste, da kažemo, smernica u kom smeru da idu prioriteti te organizacije. I da kažemo da je prosječan rezultat na sva 3 testa, je li tako? Odnosno u ovom vašem izveštaju 11 poena, dok testovi sadrže veliki broj zadataka osnovnog nivoa znanja. A kako tumačite tu činjenicu da ni taj nivo mnogi učenici ne mogu da savladaju? 11 nije na sva, nego ajde da kažemo ovako, 11,59 srpski, 11,78 matematika i 13,83 je ovaj treći test, odnosno jedna od 5 naučnih oblasti. Dakle, 12 onda. Hajde da kažemo da u tom kvantitativnom smislu, opet kažem, malo je manje važna brojka, malo je više važan sam kvalitet, izdiferenciranost rezultata. Dobro, a kako onda tumačite, izvinite sad, kada čitate to, kako onda tumačite to da je najveći problem materinji jezik? Je li tako, ako se ne varam? Da, po samoj statistici je najveći problem, pa i to konkretno, to razumevanje pročitanog i nedostatak čitanja. Generalno je to svetski trend. Pad zainteresovanosti za razumevanje pročitanog. Tumači se to na više različitih načina. Postoje dakle različite studije, istraživanja i međunarodne. Ja sam nacionalni koordinator za PEARLS, međunarodnu pismenost. Tako da tu se poredimo i merimo sa celim svetom i tu zapravo možemo da vidimo malo iznad proseka. Malo zvuči optimistično, ali to je, da kažemo, izazov svih obrazovnih sistema u Evropi naročito. Moramo da radimo svi zajedno na tome, da se vratimo knjizi, da se vratimo tekstu, da se iz digitalne forme možda više prilagodimo štampanoj, kako bi taj tekst ponovo bio bliži učenicima, naročito u osnovnim školama. Je li to utopijsko razmišljanje sad u 21. veku i ono što nam Možda je utopijsko razmišljanje, ali pokazalo se da je u stvari sam misaoni proces, odnosno razvijanje misaonog procesa kod učenika osnovnih škola direktno povezan sa maternjim jezikom i razumevanjem pročitanog. Sad, kad govorimo već o procentima, najbolje su učenici uradili treći test, odnosno izborni predmet. 13,83 poena je prosek i na tom testu su najbolje urađeni hemija i fizika, dakle koji je izabrao jedan od ta 2 predmeta, dok je geografija najslabija. Da li to govori o težini testova ili o načinu na koji se ovi predmeti predaju? I na osnovu izveštaja Zavoda za kvalitet vaspitanja i obrazovanja, da li škole dobijaju konkretne smernice, eto, kada govorimo o okruzima gde su najslabije uradili, gde je možda bilo najbolje znanje, da s tim u vezi sprovode pripremnu nastavu? Tako je, Zavod u saradnji sa Ministarstvom prosvete, kroz školske uprave, prosvetne savjetnike, ima direktan kontakt sa školama i uvek postoji ta savjetodavna uloga sa jedne strane da se prosto stvari popravljaju. Ali za ovaj treći test je jako važno da kažemo sledeće. Evo baš sada u decembru je u toku odabir tog trećeg testa, odnosno da učenici biraju da li će fiziku, hemiju, biologiju i tako dalje. Taj odabir je u stvari odgovor na vaše pitanje. Pokazalo se da učenici koji su odabrali hemiju znali su da odlično raspolažu znanjima iz hemije i da se mogu lepo pripremiti iz toga i zato je rezultat iz hemije zapravo najbolji u celoj priči, ali rezultat iz geografije je najlošiji što se pokazalo kasnije kroz analizu, možda upravo zbog tog odabira da se učenicima možda učinilo da će se tu najbrže i najlakše snaći. Tako da je moj zapravo savjet učenicima 8. razreda koji baš sada biraju taj predmet preko portala Ministarstva prosvete, da možda pažljivije razmisle o tome. Da oslušnu na neki način, konsultuju se sa svojim raznim starešinama, predmetnim nastavnicima, jer od tog odabira dosta zavisi uspeh na završnom ispitu, a da ne moramo da ponavljamo da nekad pola boda ili 1 bod mogu da odluče da li će učenik upisati prvu srednju školu sa liste želja ili možda poslednju. Tako da je veliki izazov. Dobro, ali onda to treba da nas raduje ako pogledamo rezultate upravo hemije i fizike, s obzirom na to koliko su deficitarni
deficitarna zanimanja u obrazovanju, odnosno i studenta koji upisuju upravo te fakultete i hemiju i fiziku. Znamo da je to vrlo minoran broj i na univerzitetima i u Novom Sadu i u Beogradu. Eto, možda je to neka bolja budućnost kada je reč o tim prirodnim naukama. Slažem se, to je pozitivan, da, pozitivan rezultat, a možda uz malo još pažljiviji odabir samog predmeta, možda bismo mogli iz drugih ovih predmeta na trećem testu da imamo još bolji rezultat. Dobro, i evo samo za kraj. Jedan od argumenta je da učenici možda nisu motivisani jer i sa 0 poena mogu da upišu srednju školu. Je li to možda završni ispit kada pogledamo tako, jer oni imaju dovoljnu težinu? Kratko, nećemo sad obrazlagati. Razumem vas, da, naravno. Učenici najpre treba da budu motivisani jer dok se pripremaju za završni ispit, ne pripremaju se samo za ispit, nego za sljedeći nivo obrazovanja, odnosno za srednjoškolski nivo obrazovanja i vaspitanja. Sa druge strane, mi imamo koncept završnog ispita nije samo u tom pogledu selekcioni gde treba da odmerimo snage sa svojim vršnjacima, nego zapravo na neki način da vrednujemo, samovrednujemo sebe, svoje znanje, da vidimo gde se nalazimo u odnosu na... I znači šta je onda problem? Test, sistem, nastava? Šta bi po vašem mišljenju na kraju trebalo menjati? Pa, reč problem mi je malo neadekvatna, možda adekvatnija reč izazov. Ajde, ključna poruka. Šta je ključni izazov ili poruka, kao što kažete, slažem se, jeste da na neki način prilagodimo možda testiranje u samom obrazovnom procesu, naročito na kraju osnovne škole, gde treba na neki način i testovi više da podsjećaju na testove sa završnog ispita. Tako da možda malo bolja komunikacija u tom pogledu i sam završni razred osnovne škole, odnosno pripremna nastava, unaprediti koncept pripremne nastave, od one psihološke pripreme kroz pedagozi, psiholozi, savjet roditelja, razredne starešine, predmetni nastavnici, pa do drugog polugodišta da imamo direktan rad na zbirkama zadataka, neprestanom testiranju kroz zbirke testova. Tako da kroz unapređenje koncepta pripremne nastave se sigurno može ostvariti bolji rezultat. Možda malo sklad školskih ocena i stvarnog znanja. Tako je. Da. Hvala najlepše. Hvala lepo. Hvala i vama.